Kuyabonakala ukuthi ke khona ke ngaboni ngaliso linye khona ke kulolu bandla laseMoneni nakhona ke elwandle. Umnumzane Pitoli Shabangu wakhona ke eMoneni uthi ke libandla laselwandle liyachubeka neganga ngekuthi ke likhondise khona ke eMoneni. Kanti ngokusho kwaShabangu uthi ingwenyama ke yasikhokha ke sijubo ukuthi Shifu Nkamane Mkhatsha akaphume aphele khona ke eMoneni. Kodwa ngokubona kwakhe Shabangu Shifu Nkamane nelibandla lakhe ke laselwandle soleke bayachubeka nokukhondisa khona ke eMoneni. Bekakhona Nkamane, akhona Moneni, akhona bonke lalabafanele babe khona. Futhi kwakutsheleka yena ukuthi inkosi ithi akaphume aphele eMoneni. Akaphume aphele eMoneni. eMoneni akunikwanga yena lama plus la phethe eMoneni la wakhimithi yaseMoneni. Akaphume aphele. Uyabona? Akazange sakuva Nkamane. Wakuva kodwa wasibuya lwaqala phagcina khona. Ubeka abantu inyalo la. Thina sikhule sathi ukuthi inkosi ngumlomo namhla lokho. Sathi inkosi ngumlomo longacala imanga. La kushito kushito. Sathi ukuthi inkosi iphilisa umuntu kubongwe. Ibulala umuntu kubongwe. Azange sive thina ukuthi Nkamane uhambile wabonga enkosini wabonga lokho ukuthi inkosi imkhiphile la eMoneni lapha yena bekanika khona. Umntwana Nkamane usanda ukudalwa emhlabeni. Ukhanza Moneni ukhona uphila lempilo bekayiphila before. Sihlalo kulobuke yona ke indzawo yaseMoneni ngaphasi kwaShifu Nkamane ke elwandle. Umnumzane Somandla Mkhatsha uthi lokhu lokuvetwa ngibabeshabangu lokunguye kumnumzane Pitoli akusilonani ke liqiniso. Futhi ke yena ke babeshabangu ude ke emandla okhuluma tona ke tindzaba ke temhlaba ngoba ke kude ke libandla lakulo. Uvetile ukuthi ingwenyama inkosi Mswati wesithathu yakhokha ke sijubo ukuthi eplazini ku remainder 9 akubebhete ke isikhulu esikhondisako. Uvetile ukuthi ke Shifu Nkamane ahola lona ke libandla laselwandle bahlonipha ke isijubo sengwenyama kude ke umuntu abakile bamkhondisa khona ke ku remainder 9 kodwa nabonke labantu labakhona ke eplazini ku remainder 9 bakhondiswa ngilo kuleli bandla lelitibekile laseMoneni. Kude ke Shifu umuntu lanawo lapha Msakade makusho ukuthi ufuna ukubelieve lokho kube bengitendela nje ikhulumba ngabe tiyangena bese ubona ukuthi labantu batawubheka kubani batawubheka kuShifu Nkamane noma batawubheka kuleto tigebengu leta bakhondisa. Msakade kube nje ngiyatendela bongahamba uye kulabantu nje personal lapha eplazini ufike kubabute ukuthi ngamunye ubekwe ngibani ngilapho kweliqiniso litabe seliphumela khona ukuthi Shifu Nkamane kude abantu labakhondisile eplazini ku remainder 9. Ngiyamangala ke Msakade masasi Pitoli yena uphikisana nesikhulu uyini yena wabe kwangibani ukuthi abesikhulu noma akhulumele umhlaba ngoba emaplazi lakho lapha onke ayatiwa ukuthi leli likatisuka libukwe ngitisuka leli likangwenyama leli likabani leli linebelumbi leli linebantu abathithekele ema private farms. Pitoli ukuliphi ke nalapho khona ona khona le farm lakhuluma ngayo. Umsakato iyeMaswati channel utawuqhubeka ke uyilandzelele indzaba kude kutawuphuma nemaqiniso etindzabeni temsakato iyeMaswati channel ngingeri Carlos noNhlanhla Thwala siseMoneni.